Hayi unkunzi izimshubela bafethu kanti sibonile ke izolo engazuthi ke cha ekhanda akusahambi nakahle ke lapha kuye ke unkunzi ke umbuzo omkhulu ke ngabe ke unkunzi ke uhleleni because simbonile ke izolo ibuza lapha ke iphoyisa ukuthi ke uma ufuna ukuphuma kule ndawo ke uphuma kanjani ke ngaphambi ke kwi video sanamhlanje mbukeli bengicela lapha ke ungakhohlwa ke subscribe uphinde uklike i-notification bell kuyo ke channel yethu ke eSenews ukuze uzohlezi u-updated ngendaba ke ethintana ke nalapha ke uhlelo ko uzalo okukhulu kakhulu mbukeli ngicela ukuthi iqinisekiso ukuthi uyayilike ke ivideo yethu. Sibonile lapha kunkunzi bomvu emhlongo eyibuzela noma ebuza lapha iphoyisa ukuthi uphume kule ndawo kumele kwenze njani acabanga kuyinkomba ke lokho ukuthi ke unkunzi kuphezulu kwetulo lokuthi cha ufuna ukweqa kule ndawo noma lapha ke athenge amajaji noma ke ayenze sure ukuthi ubufakazi becala lakhe buyalahleka cause ke ngazi ukuthi uselahlekelwa inqondo. So umbuzo omkhulu ke ukuthi ke unkunzi uzokweqa noma ke uzoqhubeka ajeze lapha ke isijeziso sakhe noma mhlasimbe ke ubufakazi ukwenza iqiniseko ukuthi ke buyalahleka kanti ke iphoyisa leliyana ke lemgade ngamehlo kwaabomvu because lize lasho lona lathi cha wena ngiyakwazi wena ukuthi uyisigebengu kanjani ukelekele but wena mawufuna ukuhlala kahle nguvikele la ejele yenza iqiniseko sokuthi ke uhlezi ke ungifumbathisile iphakethe lami ligcwele ke nami ke ngizoqinisekisa ukuthi ke wena ke uhleli kahle. Sibonile lapha noSibu engazuthi azimhambile ke kahle bamchitha ukuthi ke abe umkhonyana wakhe lapha ke ufikile ezike bengakholelwa ukuthi ke uthando lwabo luvunyiwe abantu abadala. Nalapha ke into ezokwenzeka namhlanje kusihlwa ke ukuthi ke uSholipi uzocela ke usizo ukugeja but ke uNkazimulo ke angeke amtshengise noma amnike abe nozwelo ke lapha ke uNkazimulo kuye lapha ke uSholipi njengoba lapha ke uSholipi waba ingxenye yabantu ababengafuni ukuthi uNkazimulo ebe undaba ezitha ke walapha ke eNdlente noma ke ngithi uyingxenye yabantu ababemkhuluma babemkhuluma kabi lapha uNkazimulo ukuthi cha akasiye umholi kanti ke yena nje uyingcathelelana kankunzi nje kuphela. So ekusatoshuba namhlanje kusihlwa kuzwalo nalapha ke ubabekazi ke uzoqhubeka abe nensolo zokuthi hayibo umbatha kukhona izinto azenza lapha eceleni and uzosuspecta ukuthi ngazuthi usenentombi entsha. Kanti lapha ke ngolesine ke unkunzi ke uzodidela ka amandla anawo alapha ke eDlente ke ubabisizwe ke ebese ke abonda bezitha ke wakhona lapha ke eDlente uNkazimulo is left with nothing but regret. Police station ke izinto ke ziyashuba njengoba lapha ke uvela ke igama ke etechnisha ku expose imfihlo zakhona noma ke imfihlo no one that can afford to sleep uSholipi. It's like a queen and negotiates one like shocking omadlala ke into a risky partnership. So bafethu ke ikhona ke kuzokwenza ukuzalo kulezi insuku ezimbili elandelayo lesithathu nalapha kulesine kade ngizoqiniseka ukuthi ngolesine ke ngiyabuka nge-update ke ukuthi ngolesihlanu kuzokwenzakalana kulapha ke uhlelo ke uzalo. Ngicela ungakhohlwa mbukeli ukusubscribe uphinde ulike ivideo yethu. Danko.